Laethanta Speisialta a dó. Mí uil, an tochtú lá náisiúnta na bhís chluichí. Mí lúnasa, an ceathrú lá náisiúnta na gúplaí. Mí bhean fómhair, an dara lá déag, lá náisiúnta na grahán bainne. Mí dhearr fómhair, an dara lá náisiúnta anamnig de chár. Mí na saona, an seachtú lá déag, lá náisiúnta té ag fánaíocht. Mí na nullag, an fichiú lá náisiúnta na dlithií. Ceistena, ceiste hain. Cén dáta é lá náisiúnta na bhís chluichí. Ceiste dó. Cén dáta é lá náisiúnta na gúplaí. Ceiste trí. Cén dáta é lá náisiúnta na grahán bainne. Ceiste cathair. Cén dáta é lá náisiúnta anamnig de chár. Ceiste cuaig. Cén dáta é lá náisiúnta na gcluichí. So Laethanta Speisialta are special days, number 2. So Mian na bliana is the month of the year and the data is the date. So in Miúil, it's July. On the 8th of July, there's a national day na bhís chluichí. So a chluichí is a game, a bhís is a vision, so a vision game, which is like a visual game, which is a computer game. So National Day of Computer Games. Bhís chluichí are computer games. Mí lúnasa, which is August. On the 4th of August, there's National Day of the Cúplaí, which are the twins. It sounds like the twins. Mí van fór is September. On the 12th of September, there's a National Day na grahán bainne, National Milkshake Day. In October, mí dearr fór, the 2nd of October, there's a National Name Your Car Day. Mí na saona is November. On the 17th of November, there's National Day of té ag fánaíocht, go hiking. And in Mí na nullag, in December, 20th of December, National Day of Games. So there's all the special days.